Velhjadeg Breizizel. Emañ Richelaou Radio Breizizel, Beiadeg e Breizizel. Daniel Jekel, Spered Ariez, ur podcast qui niget gant tudi kreker. Bonsoir, je Gouchal. Tout André a ra liammou gant ur bedal hag bed a reo a kentor de struskaset diom ariez quoi. E pa douspen dek vloaz e vezelus ket sulvechou chilaouerien RBI Radio Breizizel gant abadennou Daniel Jekel. Mon arrêt en animator dre an inchoutreuz da enrola tud ar vro e seiz gant Breizizel. Laket e oa bet an enrolad enouse ergoudor e skolvur prest hag eti dastum da genta. En Nina emaint bremañ e roa a zon. Irio vad e vezulier pegen prisius eo an enrolad enouse. Destinioù pinviedig eus ur bet divar ar mez a oa o vont kuit didrous. Pont meus ur kaout hein. Même les bigorneaux écoutent RBO. Oui. Pevar e ran. E osti, Spered Ariez. En daoutri stagemadahi, setu Sophie, rubezonge, lakad a pos bihan bebzul. Ya, bepsul ez eklevet, chilabet d'or abaden Daniel Jekel, hag oui pli justre chilag d'or ivronek a zo braoutri, hein. Me gave pli just ar wari oui de jetan, l'air m'avez eklevet tut il arrête pesard mouz il arrête dir pe dir. Mais à Broginet, il juste des sorts d'un clevet, chilag d'or Broginet, mais me mastra didio une discourne avec clevet bronek a pep bro. Troe de oa Daniel Jekel war an amzer gwechal ar micherioù koz ar vue war ar mechou hag ar religion. Tud peled en tamik de zo yaouanke savez eklevet kentor. Men ne oa ket dizebl an yaouanke sa blavechou pevarugen ouze abadennou. Pel a lese. Ja, vidome o avorenou yaouankis. Zul nonz war ger a he, gwelou da ren meuzut a he o jilao deus an a ren, an doare kaji religiel a he. Mat ker oa e abadennou. La carré an dud e goziel ivar no bue gwechal. Ah ya, mais jilaoueze Bob Zul de nonz, ya. Turen ar post a he, hag e mije plijadur, peogwir Daniel houlen e gant an dud, telefoni, oui gout penonv jilavar den o bro, l'on son ket, mais la kom une brouette, pe trao Bob sort, hag Bob Zul, vije momozre, kare o telefoni, hag jonj meuz eo Louis a he deus Garland hag a telefone, hag el a ya, man, Louis deus Garland, ya, man, mais Daniel, penon, el a rin hui un brouette, man, Garland vel a brouette, quoi. Plijadur vije hag brezon hag Bob sort, quoi, zeni oa bra, oui, tam deus partout, quoi, pep korn bro, ya. Ya da poense on commencet d'an em doma da vad eus ar brezonek hag ya chouj meus d'ar zul da noz hop lakan ar post ha da poense moi ar mini kaset en rolla a ren hag evit chulaou en dro var ar zizun hag me gwire kostet bodreger fe kerne e moi poan kompren pe me a oa tom eus brezonek broleoun c'était mais pas vitro e broleoun ar bijadur ya goulvin a rouz deus pouvian vazad oa genidik da pouvian fetu e on laouen kenan me mestra chilaou a ren me mestra chouj meus ar vrodor morvan o bet a tersel gatan hag mo dalc'het chouj da andra quoi hag e oa dreist pe gure oa veliadek quoi da vat quoi erger setu tout André a ra liammou gant ur bedal hag bed a reo a kentor de struskaset diom ariez quoi. Radio France Bretagne Ouest, Brest aujourd'hui. Ja, setu Sean de ce lokeret? Ja. Morjan? Ja, a moment. Mon amat? Mon amat, matri. Galazi, a setu penaos de lavar farandra et maintenant el boud. Bouze deo vraiment. Ja, mais a ha peus lavar et dom et maintenant elle est boudée. Ah, non? Ja, yao. Et maintenant elle bout. Kemer do orzonj gati, allez. Bouze deo vraiment. Mouze deo brama. Ah, ja, du meus l'arndra. Ja, ben vo gregenra. Ja. Hag exorcisé, Sean. Ah, conjule. Conjule, dia. Hag 920 francs. Tri ransouet a gugelur. Moyen avis la rana, ja, peus deus ket dingon benang. Ja. Oh, douzar ken traoù tout, hein. Oh, gaz, non, na tost memes. Da ze koz da houlon gareal.
Quoi de bien, vous, moi? Oh, ja, merci, Jean. Allez. Ja, ben hent ik wel, jij maakt hem tot. Ben, Herves Kleve die dut pega voe o gentel vini trao. Daniel Jekyll. Pega lo dan rol in de zo le ding. Un ding das ik Westfal pega mam dres ti coin c'est tu uso en rol in pega voe bugal tro en dol. A gouze pa yam ben auto pega ne voe représente en benek. C'est tu achila o andra ba ben auto a pa o goms de compreniket ben a houle gari voe barguer l'eau de oui l'eau d'une quête voe kitelu. La passé beta blasso voe on de spedmar voe de kerve la a la dinge ben remercie à Daniel Pigur. Tetes scozel da hanop a voe ni studi e barwazan. Ah ja, men adre benos. Ah ben ma zut an role da badenou. Hag a gase an dra ha ding barwazan a pega voe prepare nous so que tout pays. Ah ben an andes bez chikou da rano Robert. Ah ben matre. An dra a plijar dir dit. Pega tout an pez a meus got diavez de sa micro. An dra voe tout vini trao, per montage, per monti en dut, an tra davel ma veyaman. Tu an dra voe a l'œil. Na zo koz ma tra na mezleske ma grohen. Hag gala viendra ha on a voe chom e Léon hag i mer, di m'intéresse de san abadenou. C'est tu vi an rolet an abadenou sur cassette, o sort trafic cassette se be va bring. Hag vi expédé en dre ar post. Mais pas voé, surtout à son new. Oh, il a andra blige de ma mère. C'est une téléphone de ma mère, mais elle est trop naïve. À l'est qu'il y a un appareil à poste, à vi clé, et des mêmes hommes en réparer. Il gouille l'âme. Ouspen kassedigous treuet d'ar seizavel ez eus bet gant Daniel Jekyll ar sonj brau derel a gwarezi e vandennou magnetek e rubannou da gentañ e gardi hag ou deze fizianeo deus un tu i kreizen an enklaskou breizek a keltiek e brez a deus un tu al e dastum. Ja, bin miji partout, zo partout, ja. Aet an amzer an dut, je charchet ar mod den rola an dut, quoi. Setu aze meus o lennerez kassedik, meus lennerez MD, mini-disk. Maligarouz ar vardro niverelli a titouri dielou a bep seurt evit kont dastum. Plijadur nove labourat var en roladennou Daniel Jekyll, an vorennou yaouankis a deue var esperet divar or levet. Ti monsieur doa radio be oant bitik ar ger e viz a chilaout badennou Daniel, quoi. Da sa ez ur nouz oa an eur da zibikon. La radio a walaket war ar bio, da sa ez ur rik, hag a oa kele ar garlek a dustu ar ler oa an a badennou e brezonne, quoi. Hag ar ler, bon, chom a ren da zistal gant dol, quoi. Skout a listri a tout, quoi, hag a oa badrin oa penaos a Daniel, hag i koze al a tout, quoi. Penaos un tammik eus ma bugalej zo hag a vant barz, quoi. Mais zo per blant terkant. Pa an an, ti monsieur de kouz plone ar faou. A an dut ne breg ki brezonnek. Ar galag a oa yez estren, kazi ur yez estren, quoi. Penket a blaveoù pe ur gun, e oa c'hoaz o bochet tud a oui e brezonnek, na desket brezonnek war varlen o mom. Pin digez ar yez, quoi. Ar syntax, ar yez adur, a zo ez o war da ad kavout. Dre chilou, la bour Daniel, quoi. Mais gwe, bezo traout da ziskon ar pep banden zo tezorioù da gaout. C'hoavet e penaos gaton en roller va ouz be ganet ba korle. Hag sikour e penaos a merchet o ilioudi, quoi. Meus ket kleet sort traoù nechal. Non. Radio Breizizel an orien, kant tripik tri. Leontin pavek, bet en rolet d'an eiz varnugen a viz kerzu, nantekan eiz a pevarugen.
Pet croadur a peu chikouret da zon war bet. Pet kwader? Ja. O, trommen da dekaperien. Torste gant, pe gontain hema, me boumant man tam partout. De je t'en déblé, boa ri a skrive dain. Livrio me weron ke pet. De je t'en déblé. Ah ja. Boa ri a soui parus relal so tam partout. A relal so drema, da vera non. Ave, mam gostin. Men galvet kan certain. Ah ja. Mam gostin. Istor ar vro a gleveramant distaget hag istor ar meret ne gevredigez gwechal penons gwilioudi ne pe gen kalet e war gevredigez gant ar meret dizimez o kaout bugale intron monar deus mel karis. Digoyer e gouskout e avechou ne voe troneve gant ar mehed. Malheureusement, c'est ce que je dis. Alias que mes dress, capote yoga, a dalenchene. A dalenchit. Camim as anit. Diu, want je pelle le wat. Awan, and I bit, elle la bit baba, elle la bit over. Agere wat tater, vugalze, want je zuurt, dalentje pis daler mehed. En dan? En dan liskede. Ah, là, où il y a des petites réunions, avoir bla in berpen ou mero. En dan om liste vervel. Zuur, au plat adresse, au plat chic. Avoir loose quand tout house. Ah ja. En dan laat je. En dan voe kait an dezenor vi oplario an de dogerez. Ja, même ça, vi je méprise, quoi. Vi je méprise. On bien vis dogers. Mais vi je mais malheureux, je sais what on a fait. Ah ja. Mais là, vis lisket. Her på, tu te tæt door det tid. En lisket. Ja, ben, c'est ouais. Ah ja. Ous pen ar brezhonek e klever istor ar vro, istor ar bopl, a testenioù dibar aneo, vel ar penat komz beden rolet gant Guillaume Provost, be soud ar den trancheoù fosioù brezel e pad ar brezel braz. Penaos na peus gouin va deklar ar brezel. Ah, son war naia, c'est gis. Tout apparaît chapelle tout. A fi peus spécialité na poie na. Ah, mitrailleur avant sens. Mitrailleur, pipi no spécialité. Brem avait change là. Penaos, je ne sais pas, du leur boral, pas de peuple, pas blante, par fond. Sonj ma neus Daniel anean. Des Provost? Oh ja, sûr. De skole de dover Davis wie Davis, bar Brisel. Tra vo traouz vo diez da gompren, eh? Janj ding da trivernugen vo deut da gaskeilou vo la e dan, a da ba varnugen vo deut gaskeilou de vo la e naial. Dover Davis wie Davis. Voke deiz. Me mestra ranke vo eo bar per. Me rake zo bet kentelia hano viendra pigur mega an kar Brisel. Greno ken zo kalz dud a gar Brisel, me fode ki voen ket ba me bleut a pedal bern deus rouz la dinga. Ja, gueul a redi d'ober pigur a generation sa zo von kuit. Lois Roppers on veille on den de se plosive da voe be var front. Ah, c'est tu meus commence à garder des cousins, mais via Brisel d'hiver, me stra, me gotoid ri d'hiver, toute la musique dingue, et ne voyait Robert Trau, ne voyait prison, de tout, mais et ne voyait yach, à besoin de bras au gars. Il est couleurio, ma de couleurio, mais ma de tout de briques, il ville à business bivet. Suri e un deus perchioù dibar, labour Daniel Jekel, en rolet en deus an dud o konta o zambuez en brezhonek e yez o havel. Roet en deus digarez an dud da gomz a deom da glevet an istor vraz kontet e brezhonek. C'hoant emeus be kojeal deus kemese gant skipait ti emban ar skolioù, a zav dafar pedagogel evit ar skolioù brezhonek. Hervé Potser labourat a ran e tess, ti emban ar skolioù a bo e pevar bloaz amzer leun, hag a raog e moa gred un toulamad ar aktresou, evit tess en ur vea d'ar poense edon penaos levra weger, e diwan. A gabouez braz eo labour Daniel Jekel e mezan. Ya, a bouez braz, hag vel just penaos en oa
gele den rolatut, hag a zo ed an aon, a bo e pelzo, quoi. Ne evelse e c'hellom kaout danvez en rolet, divar ben an olz ar voudou, c'hoarvezet de nugenvet kantvet kichaman. PVF, penaos buez var ar merzh, buez var an aout, ar brezelioù vel just. A tud na viching, a-en on icher roud e beken, eus an dud-se, ep Daniel Jekyll, hag ep an ol reo deus labouret evelse, quoi. Hag a boez bras eo penaos kounta displega zo an dra, me lakad a zelaou tud hag o deus bevet an trao, a zo disevel da vat. Talvezout ar arboan, kregi gant ar pez a zo tro deom. Ne beut blave chouzo, dovil seiz e oa, me oa levra weger, penaos e gwisseni, hag e moa kiniget d'ar gelenerien, ha da penaos d'André Deidi. Labourat er ben an elbrezel bet, me divar ar pez a oa tro deo. Ar pez a veze kountet barz ar familioù. Petamant ar monument chou, ar bechou brezel, ur bern a zo er bro. Hag kregi evelse, quoi. Hag e gwisseni an o betro de nem gaout gant ur bern tut, penaos o doa sonj eus an elbrezel bet. Hag penaos a divarze evel just e oa disevel an trao, pugur a eo an trao a bouez bras eo kompren an elbrezel bet pendaben, hag an istor zo grede espresker evit an drahe, me kaout gelout sila ie ar pez o doa bevet tud ar vro, a zo talvoudus da vat. An labour o deomni a yoa do bat pez a helom vit tehat. François-Louis Lebert deus Plabenek, bet office sur aprisoniat e pad an eil brezel bet. Vit tehat, yoa renkenajou orjol dreinek, begok. An labour se monentual an orjol se. Men no ket eaz, setu ream enchou din an douar. Penaos na ver an dra an pegur ne oa ket o stilioù geneo? Gant loioù, gant o stilioù ream an unam. An douar no ket dirst da doula, me ni ran ket kuz an douar. Da roude un miret ma kwefe ar vos en varnom, e ran ket laka kwatash, e ran kam kemeret kwatash a barakenou. Kalz a dra da zerebi, a da roude e chache kant eo, kaset de pointse l'an officiorien indiscipliné e kaset da Lübeck. Brautrin an enroladen se? Ja, hag André zigaz penaos. Aliz a walar evez kaoz er ben ar brizonidi, ma he o un den, neus bevet an trao, hag a gout an trao. Alors, un nebeut testenou a zo me mestra e brizounek, met enroladenou ouspen, André zo deus argenta, quoi. A blammondaze et alva boan e vichilaket varvel hag implijout, mod pevot. Hag a he gwire, tout a reo deus gret enroladenou blavechou degatriugen, pevarugen, o doa gelet d'enrolatud deus ar rumajou a raouk. Hag dreze, tout an danvese zo bez saveteat, talvezou d'ar arbon implijout, bremañ. Evel just goudeze e ranker studial an enroladen vi goulet peta zo kountet, peta zo gwir e kanver an istor, pur pepini a vel an trao diouz a plas mema, quoi. Da la varedeo, ne neus ket ur zel ledan matre var ar pez ar c'hoarvez, bet un testeni gwir eo, ur blammondaze o talvoudus. Goude kemese a gomzio brao e meus behan kloza ar podcastman o houlen gant Daniel Jekyll e zantimandean var an implij a vogre da vegret deus e dam labour e c'hlasout diouiezek da skouer. A penaos evo mateze a walar klevet mouez Tintin Mari gant brezonegerezet a brezonegerien yaouank, gant et e hanvet varnugen, hag un drager eo e mezan. A gas sur vat. A sur vat. A ia. A denne vo me bejaman. Göl na meske kolet amzar. Pigu, minus ket penaos ma real, me i vinto me meske kalz diga da pregazon e mia. E veze, hat a var matra loder o fazi beneng, men neske kalz pigu a pen brasa de handutsa, des bet desket bezonek da zigente. Setu... Allez, roule poupoule, hein? Oh ja, ma da vis e studien nu, justement. Ja. Mil benos da rear a labor. Ja, pega, da zo an razon dravat. A givi be kontan veie. Oh ja. Me zo kontan a vel en dut
tolerevez deus ar pez. Ne ket pe gur menen deus gouet, forz piou ne gouet, met diga lak a regouz da brek, da genteli a real. Veltus larit, ar regoz a war hag ar yaouank a gilaou. Pen vidigez a brezhoneg e gare voy a roz am war ar bet. Un dram o hon goulenn ganit, me meus ra, peta piche hon lavaret, peta peus hon lavaret da vrezonegerien yaouank nehe. Da chilou a pez a zo begret an an peus tole nitra kuit. Tout e mat a chanjvat de bouchou e pege a brezhoneg an amzer da zon, so gant a vugar le bram, hein. Dras ten ne tumik de jonjel. PV fer dede net gant istor ar vro, pe gant ar yez, da bepini bremañ da e osti e park ar brezonek enrolet gant Daniel Jekel. A drug a rekadon tout a re an eus kemeret de pers a barz an abaden, hag evel just an dut a zo chomet da gilaou a rannom betig brama. Daniel Jekel spered ar yez ur podcast ki niget gant sevenadurioù Bretagne Culture Diversité. Hag ar fei, millag a randu da lavo a trom sa. Kontenon, pege. Sevenet gant Tudi Kreker, Son Gemeska, Bastien Lambert, Ken Urzia, Anna Kere. Truga rez da Daniel Jekel, Philippe Lagadeg er CRBC e Brest, Christelle Molina a Jean-Paul Dibouez et Nina e Roazhon. Ur podcast chikouret gant ministrerez ar zevenadur a Skoulver Brezizel.